Nijang Karbiang Arlo, Lakha Ketom, Jingtong MSC Constituency Kaparlo, Jingtong BGP Mandal Committee Pen, Ronghang Phangalong pherangke mai Kanglipo. Lebangso pherangke mai ke Phaponaram theke, Karbiang Autonomous Council Kilikahun, Dr. Tuliram Ronghang Pen, Assam Chief Minister, Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Chenglok, BGP Assam Pradesh President, Prabesh Kalitala Pen, Secretary, BGP West Karbiang District President, Radib Ronghang Pen Chenglok, Morcha Kedo Aphan, kachoro kapajir pon. Kopia pot si Jingtong BGP Mandal Committee Tumpini kachoro pon mapulo. Kedamtang Karbiang Autonomous Council MC Kilikahut, Avijit Krophan, BGP ticket Kibipon Pen, Kili ke pahepon pen mesen ang thekilong apotsi Samson Rongphar Bronson Rongphar lapen Darsing Hansetum Josemet kachoro kapajir pon Leben Avijit Kroke inut EM Abarim Karlitang Sarsing Bongrung Asupolo Leben Avijit Kroke Nona Matke Karbiang Autonomous Council along Arta Kijum Hek IMC Nangmano Alang li Jingtong Aradapan Akisung Duanta Kipa Jokpone Jiaphan Josemet Jusik Judambongo Leben ki Jingtong Havar Aradum Tame Ani ing Samrintilo Pusi Pini pherangke mailong Ningjipon Dongkamo Kampen Humson Beri Port Karbi Daily News Sila hello niri tundak Jingtong Havar Kisung ke boy alam theke ini tum ka jenghonai CM Dr. Tuliram Ronghang alang li nang kini pa meka alang li kopi ko sona kisung ma alang li nang kini pa meka pensi rat akar i akimia kandidat nang toy nai pensi alang li mate Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen ke Assam Pradesh BGP President Kandanglok Secretary Aghayatum lapen ke RSS Aghayatum Stame Dr. Tuliram Ronghang Kamathalong Pachidondon si Tuliram aphan akimi mate yang po kandidat sinang toilo lasiniritum badak Jingtong Havar pen Stame Yongdung abut kapahaidun ke niritum akisung pan nang piyok gimene niritum akisung nei ke towar hello ek nomor lo lapan ke border area niritum ke inter state border Meghalaya dan Chedai Sap amasi kaita border alam pen stame niritum akisung do lasi border alam pen stame Dr. CM Tuliram Ronghang cicakang si ku apar Jingtong Nepalia korte lapan khasya korte dom stame alang tum ongdung abut pen nang bahai dun lo lasinon France stame election ke non dat kali non ke wangi MP election stame alang li tum nang kamatha yongsi ni dom phan anenga klong pen nang ni tum ke mang mate ni tum ke sung nang piyok lo polo dang te ni tum non ke wangi MP election stame Dr. Tuliram Ronghang mate BGP niki niom ateng pen kroisi itum ansose non ko anma ansose itum but rek pidunji pen itum dak Jingtong Havar aklai si nitum doji la pen itum kaita dak Jingtong konsensial ma ke karbidat kali Nepalia korte do khasya korte do nitum korte bang information si jinghon pon bomji la pen itum akesung sudame nang piyok penrapen nai posin ni hin pen sunang nilo aro he karone aje hobatmen lord juriote homu Jingtong bai rajor hoi bihekoi Karbiang sarha kapure hodor mukho pode সদস্য Tuliram Hangsarok আমি ধন্যবাদ আর অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিবলৈ বিচাৰিছো আৰু দ্বিতীয়তে যেটো বিগত কেইবা বছৰ ধৰি নগৰ ৰাজ্যৰ যি আকাংক্ষা পূৰণ কৰা স্বাৰ্থত Jingtong বাহিৰ ৰাজ্যে যি বিচাৰিছে সেই বিচাৰ ধৰণে আমি পালো আৰু যেহেতু যি ঘোষণা কৰা Karbiang sarha kapure hodৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচনত আমি অহা কৰাতকৈ বেছি ভোট আমি অৱলম্বন কৰিলো